Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldom ako nam. Samot unay adakil. Ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka man lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napan nag-construction mari sa leng. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na adakdakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, agurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan dito konstruksyon. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwar ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan sprite. Di mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Mailaw anak lang. Hop, dupa sila makalawas. Uwik katakaw. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan naman. Talaga kidi asadot ka Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumrek intun Lunes? Inan anusa lang yung lepas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamo ka nga rod pare. Di ka mabalin apilitan, uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Tanang, kura tayo mampay.
Ada ko magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mo ti sweldo. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agin nanak pa iti sumagmamanungal daw. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y lauman ay agpat nagapanaginanam. Ita ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agin nanak pa ikati. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga agina na akpay. Hanggang masikurana kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik ka tan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I won kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka, uray agmalmala manakaidda ka. Apay ka saan ngay. Adamo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Ah, apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rin na? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay, sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita naman. Amo nga damot pa naggusto na kanya. Pag kuna amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. Ay, sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kasya akit kita na ka. Ay naure po tanyiti ko na. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga rin mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudaw? Ay wala. Ay so nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka
met, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, Mirsay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha, abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabaling ti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimang paet. Piling beauty babae. Hindi nakakayata eh. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey, tidakda ka madam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay maay. Kat mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan intong bingat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Hop! Adda aja manusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbiro kada dishwasher. Tapat a kaldero ng inusar da nagluto. Inawak! Oh! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tap mo itagdamot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Ang no saan kumot apardasan ti aginaw. Maurno nga na, mate. Hindi karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sabali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kaya ito makasapulak. Sobla man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mait. Kaya saanin na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw.
Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nga trabahaw. Ay kat maanusan nangatan ah. Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Oston, yung makabulan na panagananos ka? Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho, nga imikat ka manan. Ho? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula, wara endan. Ah, Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iornosain. Ho, makauma. Bambandugan da kada taon. ay awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jak madam mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Ah, anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ah, ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok ti akasya nga ginaw. Tay sumat ti asin dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahang dita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa na basbasa kayo na nasa laing. Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo, iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ani nanang kulat tinakimat? Na, ay, taanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga min tinapasama nga itapay anak kima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan dan ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Ganyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinibaya nga mingay so tinagtrabaho para di pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo. Agbiagkan asiksika.
awanan tinamnama mamangtulong ka. Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapul ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatan ak inanusak tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Kat itaan ay ruama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmula ak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tayo drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan apod no nagan tintay ipatangatangay drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello Mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadita Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear Manang Biyanang, adda pasaway nga anak ko. Adda met trabaho na tatangtangdanan ti bayaw na kas helper iti lugan nga ibibiyahe na. Mawan maururnong na tay diretso na iti arak ti kwarta na. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayo ngam da tao pay lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pay lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga asawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Na, tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Day laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngumawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga asawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay nakano pa sa raibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kin nila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulom buyeng. Ket nahang over ka manen. Kastala kanayo nun teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman ngay bagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamuten buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni Buying aya. Adday ye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw.
Na, anyat orasan, maturog pa ilan ni Buyeng. Nahang ubermanen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to, mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo ang ginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabi iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga dakano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ang nungay na bartak manan. Tila tinurturunan. Saan? Tadda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang. Bumulod man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pa'y laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulod ako may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumat laang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Naa. Ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buyeng. Asino kumangay day ta anak ko. Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buyeng anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Buyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Andaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buyeng ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kay kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Buyeng. Paikit na sayat mo't atap no mga sawan. Kay kayat ka no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron
Uray saan ang napintas, basta nasingpay tanya bakit. Wen alakay, an-anom tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumut laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang baw. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangidandanon kada kayo tiday ta adamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak kaw. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak kaw. Basta awan nobyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga adan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin ananang. Diyo apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't mimutla ang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan. Ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mangal-ala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalatta dita na buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ko. Na, pangipanamaya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kagidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalatta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan ginakda ka na si daanda kano ijay. Si daenda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Magyamarak na. Aywan, adto itin supot ko amasida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay na manang ko. Nagpasken da ngamin. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, boying. Wan tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman boying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adama ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa'y nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Orayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na imbag da ita.
Saan ta ko mabigbiglaan, ida? Nay, magbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manantinang. Sige, agan-anad ka, Boying. Tatang, adda na amuak may papanitinobya ni Buying. Ha? Anya ka din ay tarita. Balo ka nun sa madyanobya na. Anya? Balaw. Amo ka din ninanangyaw, anak kao. Saan pa'y tatang? Da kayo pa'y nang ibaga. Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y napudno no saan? Adda kami nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinobya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat Maurita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod no nga ayat. Di kag pampanunot Buying. Nagado ababalasang dita amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mat abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanyak. Kan ay nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Buying. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Tagagita ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Boying. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makitak aparikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwan. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abiyagan dagiti agin Apay, awan pa nagtalek mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga men tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyam mau. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tiyag kalay sa kantinang biyam Buying. Bun ko matatang. ay, kat kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Intun umay abulan ko man ananang. Uray simple akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise.
Nanang, da kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijabangkang talapasan min ti agmulay tinatang. Ala, anak ko. Sana balay, tanasing put ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagana sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaeng day chay, saan itan, tanapatig kayo umeten kada kami. Awan kanyak day jayan, nanang. Lipatin yun day ta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwen to'y anak ko. Gimagutan saanan akas idi. Papanan na ngay no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpet ti anak ko kat maragsakanak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kat ita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan, tigayim mo, Alma. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless! Manang Biyana! Hello manan papagayam. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Aganad kayo kanayon papagayam. Pakasaritaan ni pagayam tayo Agustina. Saan na apudpud no anagan? Ti drama tayo ita akanito. Ngam sakbay na. Hello mampay kini Jeff Cortez, Florenda Kimpaoy, Roda Ramos, kini Al Kathleen Umayas. Kastoy man ti surat ni pagayam Gustina. Dear Manang Biyanang, may saak a senior citizen. Kat may saak kadagiti nalaka mamatpatay, kadagiti ibagbagati sa bali a tao. Uray saan ko nga mo, naglakaak ngagtaltalag kadakwada. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay danyaw, tulungan nak. Dagijay alahas ka intaraydan. Anya, nakunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamaten ta idadanyaw. Naglugan day tinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron amakamatan tayo da. Kaya awam mo't lugan ta. Intag patulong akadagiti pulays. Eh, dahi tangamin kay. Natangkan ti ulo mabakbakitan. Imbakak ngamin ka, di mo entertainer dagi dyan at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat ang mga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, intay iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwan ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti ado. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, agda ije balay. Agkukurok, akas lamanok. Ay, agasamot ngamin nga ije intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagi chay. Kaya wala, binudul-budul dan di inayaw. Natangking tumat ti ulo na. Kuna adi na entertainin dagi di at tao.
Ngam ipili ng tumot asimurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay napagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga ro Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Di ako nagsumli, Jabron, Mari Gustina. Tal na umako ni Jabron. Di kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakaya. Kat kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Kunrad. At sa tagitan na ko ijay. Isudan ti agnay di jay. Ah, kasta aya. Well, Mari. Iso ano daman na malote ala ko dito Ibagam kanyak, tagatagak. Pag ipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadag iti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mare? Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mari Gustina. Agyaman na ka? Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpare tangarod. Agyaman ak, Mare. Thank you very much. Ne, may dada pagkwartahan na nang. Numakasapol tayo tilat for sale. Sa adda-adagos ti buyer tayo. Ada porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanya, ignorantay, awan namaw. saan mo nakasta na nang? Sigay, uray di nakgayam tulunganan nga agsapol iti lap for sale, tadagayaman amaw. Ah? Malagip ko tamay sa akong paray, aglaklako iti lote ijay ilay. Isaw ti nakasarita. Sigay! Nanang, atuyan ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga, John. Ay na, pimanaw na. Kilaat mo't latari mo aran. Kasla nakalagip nga niya. Apay ngay, wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. On, Mare. Napintas. Kaya't ko na dyan. Agyaman ak, Mare, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong tayo tialote. Mapintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden at ay porsyento paray. Ay, gawan na, Mare. Sigurado na talaga. At nakapaskil a house in lat ditagit ti balay a malapsak. Ha? At da babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, agdamagakman. Adeng, mabalin ti agdamag, ma'am. Ha? Anya din, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa? Damagak ko man, nusag mamanaw. Mabitla ang nana Urayan nakditarwar ti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. No basta, sikat ti buyer, nana? Wan kumaa, no kabaelak ti presyo. Ay sus, nalakalaan da ito a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wan, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadan niyaw. Anya, apay, nakamo gusto na. Apay, ilakom to balita. Nauma akon dito'y alugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na.
Agdardarasudos ka man ang agdidesisyonan. Tawid ko, to'y nagsaadan ti balayta. Daniel, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Ay saan? Jak umano ko nga ilakong ti balayta. Gusto din na. Anya, ha? Awan karbengam iti dayto abalay ko na lang arudan. Well, dagam, tinakaipatakdaran ti balayta. Ngamsak tinagastaos iti pan nakaipatakder ti balayta. Swildok anak karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak Agdamag gastos ko dito. Ay, kabayadak ano kaya't Asadan! Basta manjak. Manjak no kunak. Manjak gustina. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang harun ano kasta. Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngam sikat ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin si kamat ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raud. Man-manon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibang bagay iti sabali, nana ah. Tama nga nusulutan daw. Ha? Ang dapay kumanggat-gatang iti 2 million ah. Ngamjak inton, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga ron. Ay na, agyaman nak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin kan katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoy ti pag-down mo, nana. 200,000 pesos di idultulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumparik a house in lot. Iso aday jay laeng tinaporsyento. Sige, mabalinan day ta pag-down. Sige nga raw. Ang mabalin ka di akitaan day taunag ti balay mo, ma'am. Kita ko matiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton maminsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laeng, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwar ti gate. Makita na ita paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti dayja banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tama nga no addamang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan? Kasta na pailaan. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung, ma'am. Ay, sige nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikaswag pa nagiti sa nga ilik. Apay nga ilako ni nanang tibalay yung tatang. Adda ka nun nakita na a house in lot iyaili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yung tibagbaga na abalay? Saan? Yaklapagan ano? Sana ka interesado? Ha? Oray anyat ar-arami din na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di orag din narum kami di barangay. Ay, anyaman tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at manday jayan na pangedeng nga. Huwag nga na, lita ti jak kaya't nga ugali tinayo. Darasudaw nga desisyon. Amangan no anyaman daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dayta nga rugay. So masuronak. Tanubag-bagaak. Umingar man. Naturay nga min unay nilarang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto rose. No kayat yaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay me. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpauna ak pailaang. Tanuma ay ayok ni tatang yaw. Ilako minto ti balay me.
taisaw ti pagbayad ko. Anya? Agdaw nakpayla ita. Ala, kitaan nyo Taamangan numaiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan amam muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan amam muna. Ay, oray bakitakaon. Amok ter aramidag. Palagi plaeng mat ananang. Tane, namin aduket nga ruden anaiskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga iskam? Oy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitain, rabeng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpatpat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Ang mga numaluko ka man dita. Anya ka mutan. Imbis at tulungan nak ngagdiskitar. Saan? Takontrabida ka mag. Ilako tangaminan to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno adda pakakit kita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramig ka gusti na. Agdardarasudos ka man ako nakaw. Saan man anatangkin ta ulo? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anda! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may jong. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay telebisyon may, gatangin yun. Kantay rep may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilakaw. Kan oray tay kabarbaro asufamay, gatangin yun, John. Allah, ilako yumot amin ang nanang. Takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ha? Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga ag-down na. Ay, Alan, Jun, gatangek mo, please. awan mo't kwartak nanang. Ay, unay kayo matay. Ha? Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay, dagiti appliances may. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan amamuna. Ay sus! Nuwin na isan laang, amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw. Diyon! Ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay, naka-order ako ni Tikanan tanana. Siyak mo tagbayad no madamdama. Ay, hehehe, agyaman ak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yun. Hehe, wun, ma'am, nakumpleto kon ti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Mabalin ayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pangtedak iti down payment ko, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay no madamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mun kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno ada merienda anta ije balay. Sige, ma'am. Pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadi ti pagurayan ta iti taksi nga agawin ije balay. Aywan,
Itad ko gaya man di tulbog ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wen amam ay nagdakkel atulbak. Ay, Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayon nak ditoy. Parang na. Yung apay nga itakala sumang paigustina. nais ka makmanan lakay. Anda. Apay malinaya? Intarayan nak ti babae ang alay ti kwartak. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay day jay ababay. Anya. Day tangaming ka tatatangkin taulam gusto niya. Agpakalaing ka kami. Day tantibunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka ba bakitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay ang nagporsyento iti indil ko adaga. Ay, sayang. Iso ako yung ganak man. Tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapano kaya mo? Ato taramigas? Anya. Di na mo iram-raman dita. Di na mo lang iram-raman iti pangding mo. Tilatang kaya mo tala aramidan. Iso makamu ka dita. Buko dam a problemahin dita. Di na iram-raman. Insang sangit kulatan, ti sakit tinakem ko. Nagdarom kami nga rod kat kasina natiliw ti babawnen anang luko kanya. Ngam saan na nanay subli ti kwartak ta nagastos na kanon. Manipod mo ti den jakon nagpalukoy ti sabali a tao. Takanayon da kapalagipan ti asawa ken dagiti anak ko. Day taman ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y pagayam mo, Gustina. Naloko kan iti naminsan pagayam Gustina. Saan lanam naminsan? Namin adonadaras. Ken kanayon da kapalagipan ti pamilyam. Ngam natangken mga minti ulom. Kat sikapayan ti makaunget no daytay bagbagaan da ka. Iso nga awatem ati napasamak. Tanya nga, hindi ka mga mindim nga iti pamagbaga. Agam sana balit ako ng mata na palabas ang dayday. Paset tinapalabas, apakaadawan iti leksyon. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Gustina. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enornos para ti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.